Dia mata raja Hinata soribada ngaliat nalolo Dina makta holong ihami bonani hasuhudot di bagasa tikyu Raja nami tulang nabasa dihamuna saluhutna horong dihula-hula lo tulang nami mau liate malah bepusuro pasahatot nami dihamuna dina takasat tolong saluhutna akka hata togar-togar hata pasu naam di pasahamuna tuhami anak komuna terlungobi di hasuton suaksongoni atong di keluarga ni damang nami nak takas ditinggal dari namon di bagasan tinggi sayang dia matang martinangi marbinanya amat tanah martua debata saluhuna tong di pasau toma parbueni tang yang munai raja nami tarlungobi tong dihamuna hula-hula nami raja Siregar tulang nami tulang rarawat raja Manuru suaksongoni atong dianggap bariban nami naroman nabutok kami sa tikyo pasahat tonata akka hata togar-togar sayang giang matong saluhun na manugari saluhun na akka keluarga tarlungobi dahahat iba pahupumuna bapaknya si Kartika Alisi raja kami tulang na baca di bagasan tikyo magpangilon dahan ito hamuna saluhun na sayang ia matong songon imoto nami napayang rupiat tong di rumah sakit nasoboy rupiat pandabuntong di bagasan tikion raja nami buang kamuna tong imoto nami ang titanyang muna asa hatop malum siap persaidon na boy tong mula tong tunong-tunong ni keluarga so manina tong raja nami di bagasan tikion tung macay dong boga tok saluhuna pakilalang nami anak komuna so manuran na sawasaungan lopang na sawat boy tibuan pinana na sabuya tong langian di bag launi ina namyon di bagasan tikion raja nami tulang na basa asa ope di hamuna saluhunda tok sa ngayon namin ito tung macay gamos blok kamuna matong keluarga namyon di tangi na so ni madihita na marungan tubo mo para dosa pala tuwa tapolong na gabi dohok boru nami di bagasati mau lihat tok pasatot nami di hamuna saluhut na di bagakio natakas dapat dulu na tok sisa dapat kilaran dohita di bagasati ima tok perlawan ni day namon natok dong di persolong na katik muna nauli di bagasati di naman dongani hami bona ni hasu raja ni dongan tubuh siap tuhan tematong perbuan itu dapat dan terbalas kami ni saluhut na kolak kamu lihat do tuh pacar kami asal horong masuk di sini tua pacar horong positif kata main tu si sabak na lalu perbuduhan termata mengalu juga dia nyentong mengalu di hutan tu mengalu hata nauli nanti kan nak takas atau di pasah munai raja bulut apu matok topan nam tuh matok tu apun nabi asal nak 10 itu main cuma 10 lalu hata kita nadi garatak nakas pina sa puna jala takas hata togar-togar na pasah muna di bagasati tu takas matok raja nami huapu hami martongani jamu oras jala kami madi hamuna saluna di saluna ulah tulang nami sok-sok mani dongat sahutu dongat tubuh tarlumawi di hamuna sok dongat sahutan nami mau lihat godang bang buka saat kami butima tarlumawi mani di hamuna saluhutna raja ni mudah-mudahan amang raja dohong tamu inak sori pada molo huri mangi hami do amang dohong tamu inak holong punai tuhami munani hasuhuto daktar balosok kami berhidi akapa penuhan tidak kamu akan ditimuna na ardaya na dohong tamu inak roh pada bentuk kami munani hasuhuto di nama sita rumah kami di dalam kamu akan dua kamar kami boy marpuh kita di tinggal namun di bagasan kamar pasal amang raja dohot tamu inak sori badan aduh hata lagi kita mau lihat pasal nami itu hapus saluhuna alai sia Tuhan damang jangan kamu nasikan di papai namunai amang raja inak sori badan
berlipat ganda. Saya Tuhan teman nama masu-masu kaburan salbuna doso kita salbuna. Hata nauli hata nadendang hata tugar-tugar hata tukul-tukul hapon siati hami nungan di pasahat kamu. So natali na kuwe wado homo tutunay na duhon tiyo-tiyo nilot-nilot hata nauli hata nadendang hata tugar-tugar na pinasahat mo na Tuhani sayo nang may mura sayo nang may mosi asa tuhuk matong disip yang butuh may yabaranami jujung may atong disip jujung kami nok sa pulubino may na juma di sa puluan hata pangabi hata perorasa na kahalataw na uli hata nalidani ampun namin may hot matong anijabu so manima hata pangapus yang kako na niya subuton mau lihatin mati kita saluna mau lihatin mati Tuhanta bodima. Jadi soalnya kata orang tua masih mau lihatin mati Tuhanta bisa